بله بینر انصاب طبعا در انجام شر لغزة وكشتنا اسماعيل هنية ونظامية كي وشر اوكرانيا هاي جباكا نبدولتي سر روشا سوريا نينا كروشا سوريا ده هم ولاتا كده بيتر ويرانيا كارا صادبارة بمليون خلق سوري دهندوري سوريا دا آواري دفركي بدفركي دنبونه جبلي پنابرين ولاتين در دورو دنبونه حتى بيقمان ده لهف هدان ين حزب الله وإسرائيل لباشور لبنان لويري جو سوريين كو كجبر بونه هاتنا قتل كرين يعني روشان قالك بريشان بتابتي لباكور روشا وسوريا بري خوب كي بدار باسكنا علي كارين مروفي قالك جارا روسيا وامريكا جباتنا تنهب جبتي فيتو لدجي هفدو دكان ام بزامي روش لويري تشاوي قالوا انور عبد اللطيف تشالك فانج ادل بيديل ما بريس انور دماتا باشبه اگر ام بس ادل بكين قالوا هجمارا كامبان لويري چنده چند خلق سوري لدفرندن در بدري ادل بيبونا وراوشان تشاوي مثل نور تحياتي لكل المشاهدين. سلاف رجبو هوا همویان درباره وان کمپین کول باکور سوریه هنه هجماره کی گلکی مزن و هر وها او کمپین کو خلکین اواره کوچبرت دهنه و عشوایاتنا و کرن لباکور سوریه بتایبتی جی لباجارت لبنزی که سی مخیم کمپین و هر وها نزیک ملیون کا کوچبر الوی داره تمینن گلک جوان جی اذن لوی درینه دجین بروشک گلکی کار سادبار دجین هرها روش و دباروانا گلک خرابه جالیه ریوبان جالیه تندرستی جالیه خوارنه هرها افمیل باتن کلوی درینه لنوان کمپات دجین هیچ درفتکی وان تنکو کار بکن او لبند هفکارین مروفینه کو جالیانه تنگرتیج بوتن هنارتن یانجی او رخصتنین دن کو حیانها کار دکن بله البته ادلبه تایبتی تزانیجی که در انجام ارتجا بری 2 سالان لویره ویرانه که لپیخوانی بود که واتا پایکتود بیجی روشا مروی گلک آخرابا آلی کاری جوی که پید بینا گن گلو کی سدمه کوار هیچ نبید آلی کارین مروی انتن دروست که بگنوی خلک سویل لی قومای پریشان حقيقة الزلزال المدمر الذي ضرب د راستیه د اف زلزله کو باکور سوریه هروها ترکیه هجان ده هندزانن کو کارسته که مزن چکر و هروها روش خراب ترکر جبره لترکیه هندزانن کو روشکی گلکی خراب و نبو صدم کو هفکاری نگهن وان نافچان لترکیه و هروها ها ده همان دم میده جالیه ترکیه نبه هیچ هفکاریک نگهشت سوریه ولی که واتا بو اف هاوکاریه ناینا گاندین گلو بو ترکیه حتی نهاجی گل جرا ام بحث ذکرنا درزین کن سنوری دیکن باب الهوايه باب السلامه قالی کاری بین گاندین البته امریکا و روسیه جی توزانی بردام ویتی لدیجی هفدو دیکن کو اف آلی کاریه نگه که واتا تو چالک وانه کی تعقیب راوشه دیکه کی سدمه آلی کاریه مروی نگه نوی خلکی کمافه کیوان روایه حقيقة انتخاب العالم أجمع درستيه ده همو جيهان لقال قضية سوريا وهروها خلقي باكورن كو مليونك كسان بيستي بوان هفكاريان هند زانن كو دما زلزال چبول تركي وهروها سياسة وان روشك تشيكر كو افكاريان هني نگهن سوريا هروها رخصتن نكارن بتمامي كاري خون بكن هروها نتوين يقرتيجي بيشك ملف سوريا پشت گوهن خوغا هاويتي هروها جيهان عربي جي روشو سردريا خود قل ملف سوري گوهرتي افهمو سدمن كواتات بيجي همو جهان ديگر روشا سوريا دا اسا که روشنا موانه کوراوشه ببردامي سوريا نزيك و دشوپينين باور بكه جیهان دیگل چاره سری روشا سوریه دانینه اگر دیگل دابا 12-13 سالن زورترین جوین جوات اول کاری سبارتی روشا سوریه هاتی انجام دان حتی وگاوی آلی کارین تندرستیه ناگهانا زاروکن در بدر ناوا سوریه بخواه جبلی در دورین سوریه بری خوب کنی شب سری پنا برین ویریتید که واتا گلو دوی سرو بندی دا ناوا سوریه جدا بگمان دیجی هفدو هایه روشا وا دی برف کی وچید گلو ليس بس أنا أعرف كل الشعب السوري نتنما هروها خلق ماجي كل باكور سوريا نهون دزانن كو في الشاركي
ناف دولتی نتوانیه گرتی و هر وهای جیران ناجی لسر خلک سوریا هنه کو جبو چار سریه و گرن لی خلک لباکور سوریا و ها دبینن کو اسد ناخوازن و ناف و گرن سروی میزه کو اسد تیده و هر وها جبروه که جالی تندرست جالی خورنه روب روی وان دبن و خلق دخوازه که 100 ساله لبن وی روشه بن لی ناوه گرن سروی میزه كواتا امش سياسات الدور كيف نمي بحثي روشا مروفي بكين هالبتا توزاني جي اوه كو باجا وان همو شارو تبليها في عندها تاولات كين سفيلة كواتا لباكور روشاوية سوريا بسات هزاران خلق در بدرن آوارنا روشان پريشان اگر آلي كاريان مروفي نگهنوا روشا سنوران بفي آوائی با آلي كاري در باس نبن گلو وي چارانوي سوي خلقي برفكي وچيت الوضع صعب جدا روشکی گلکی خرابه لباکور سوریا درفتین کار تنه خدمت گزاری تندرستی تنه هفکاری مروی ناگهن ما اگر روش بوی اوای بردوام بکو حیا و کارساتکی مزن چه لباکور سوریا و نساخی مترسیدار بلاف بن پشتیوان روژین داوی مزانی کو ما پیوستی به دامکی مزن هبو یا تندرستی نگهشتن ما هروها پیوست بو کو قسم دنجی فرع دنجی انهاری کاری بین وکرن لی نهاتن وکرن روش گلکی خرابه افوی به گوهارتن بو کارسات خلقوی جبر ساده و تندرستی جی بمره به تایبتی زاروک كواتا او آلية دا صلاة دارا ويدا فريا قالوا كيجن و يعني برسفينوان بخاصة كن خلقي او روشا پريشان كو خلقتي دا چكي يسيطر على إدلب حكومة الإنقاذ حكومة إنقاذ وهروا تحرير الشام كنترول إدلب كرين لباجارين سراين وإعزاز وريف حلب لباكوري حكومة دمكي كنترول دكا وهروا ها سوباين اجتماعي كو سربوان بنا روش بفي آوايا اف حكومتين هني كاردكن وتاني روشي بريفد بن هيج هاف كاريك جاليوان تنة وهروا ها هيش لبن دستوانجي تنة اوين كو لقلوان او تاني ديكور واجهنا كواتا بيتري حكومته بيتري آلية كده صلاة ويدا فردكا وراش بفي آوايا هلا في يدلب هناك سلطة واحدة وتحرير الشام نكا هنف شايان تحرير الشام وانقاذ وطني هي لباكوري وكمن قد لباكورة حلبي هندك جروب هناكو ناف لخوا كرنا سوبا نشتيماني وحكومتك دمكيج وخدانانا وهروها لوكالي كاردكن بفي اواي حكم دكن حتى لو يدا فري خالي قالك اللي دجي هيئة تحرير الشام خو نشان دانا جدك دا خازا باشتر كرنا شيواز دا صلاة دارية بردانا گرتيان دك نهاروش لدور فيك برفكي بچوه الوضع بيدلب جيد نوعا ما على الصعيد جيد نوعا ما ولكن الروش الويدر بجوي ناحية هناك يمتكرن بيجن باشا لي هند كيشين دن هنا كيشين درفتي كار كيشي جياري دباري وهروا هند زانن كو ميليشيات النظامي وهن آلية دنجي هنا قصفي دكن بوردمان دكن يعني روشا ولا هيجي جارنا تيك اف كيشن ولا بريس انوار عبد اللطيف شاليفان جد لبابا كوري روشا سوريا دي ما بو قالك سباس